Evo, danas je 2. maj. Ja i Ermin smo došli da pošpricamo voćnjak sa zaštitnim sredstvima. Klarinet koji je fungicid, zaštita od gljivičnih oboljenja, Rotondo, također fungicid koji je namijenjen samo za zaštitu jabuke od pepelnice. Zatim imamo Kalipso, insekticid i Envidura karicid, znači za zaštitu od paukova. Ovdje smo već napravili sredstva, donijeli smo vodu, Ermin je već počeo da pršće, a ja ću sad malo da obiđem voćnjak da vidimo u kakvom je stanju. Ovo je ovaj najlošiji red koji smo imali sušenje, pa smo zasadili nove, ali evo ovdje vidimo da je, iako je do juče kiše bile i sve, jedan dio jabuka cvjetao. Prije smo znači posipali ga sa aktivnim borom da da malo pojačanja cvjetanja i prehrane. I sad imamo znači fazu u kojoj korišćemo za zaštitu od insekata, gljivičnih oboljenja i paukova. Pa ćemo malo obići voćnjak da vidimo, znači ovdje je ova mlada koja se očigledno nije primila, a ove donje su primljene i kao što vidimo evo i cvjetale. Ovo je očigledno još treba lista. Donja etaža je dobra, gore samo cvjetovi, ali nedovoljno će lista biti. Poslije ćemo morati već kositi voćnjak za ovaj redni pojas i još jednom isfrezati ovaj pojas uz same voćke. Ovdje vidimo cvjetovi, a neki su već prošli pa se odmeću i jabukice mali. Ako Bog da bit će to lijepo. Tamo vidimo mošće. Danas je konačno fin dan, jer je zadnje vrijeme bilo puno kiše. Evo ovdje idemo sada polako prema redu krušaka. Ovo su još uvijek jabuke i ovdje nastaju kruške. Znači vidimo da je kod krušaka već bilo lisni ušiju i vidimo ove izgražene listove. Što znači da su grizli, ali evo također vidimo ovdje da su već plodovi odmetnuti, pa moramo nastojati da, evo i ovdje, da sačuvamo sada ove lišće da bi imalo prehranu. Evo ovdje vidimo ove zelene uši, evo ovdje upravo gdje se plode i grizu list. Evo vidimo, tu su znači ove larve njihove i moramo, znači dobro da je konačno prestala kiša da bi mogli tretirati. I ovdje imamo i poljevaca malo, ali evo znači mrave gdje vidimo, tu znači da pusta sok i da su lisne uši. Evo vidimo i lisne uši gdje trče ove male isto zelene. Evo tu imamo, tako da to moramo hitno zaštiti. Zaboravili smo donijeti makaze, da ovo što je sasušeno bar ovu gornju etažu sjećemo, a dole će se izgleda preživjeti. Sad ćemo ići dole pomalo prema donjem redu i ovdje vidimo odmetnuti neki krušaka. Neki ove višak će i otpadati, bilo je hladnoće, ali što ostane će biti plod. I ovdje vidimo isto i nagreženi listova,
ali i odmetnuti plodova. Prema tome, ova će biti dobra, imat će previše plodova, pa će se morati, ove će za neke prirodnu selekciju otpasti, a ove jače će ostati. Evo ovdje vidimo jednu zelenu veliku lisnu uš gdje jede, znači, list i uništava ga. Sad se još spuštamo, evo vidimo, znači da je kruška više podložna lisnim ušima. Evo i ovdje ima sve ove i zelene i izrešetano je lišće, sve. Pa opet ponavljam, sreće, pa je kiša stala da konačno možemo poprskati. Spuštamo se u donji red gdje su šljive i da vidimo da li kod nje još poljevaca ima. Sad ću i malo otresti. Neće da spadnu. Ovdje imamo isto dosta poljevaca. Ali sad kad budemo tretirali, ovdje vidimo da ovaj totalni herbicid koji sam prskao u ovome rednom pojasu, u ovome pojasu uz ogrtu, da nekog efekta daje, suše se. Vidimo da je list požutio, savio, sušće se. Ovdje vidim samo poljavca, nažalost plodova u šljive ne vidim. Evo ovdje se vidi dosta šljiva. Evo vidimo ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako dalje. Tako da će morat poprskati i da ovi prokleti poljavci više ne jedu. I ovdje imamo ovu najveću šljivu koja je najbogatija plodovima, ali ima i suhi. Ovdje nam je ova višnica i ona će s Božjom pomoći imati plodova. Jedan je ogranak, ovaj malo se suši, i dunja koja je probeharala fino. I sad opet nastavljamo sa kruškama. Tako da vidimo, evo i ovdje vidimo kruške, mislim da će nešto od ovoga se odmetnuti u plodove. Ovdje imamo još faze gdje gore vidimo larve, sve od ovih crvene, i to su sve jašca od lisnih ušiju. I imamo onda isto plodova odmetnuti i imamo još cvetova, tako da na jednom stablu imamo sve tri. Faze. Ovdje vidimo ovaj red uz ogradu da je sada ipak bolje pustio liste, iako je plamen onaj jesenas uništio. Ali ove godine ovdje se najbolje vidi ovaj uz ogradu, što sam sa totalnim herbicidom, vidimo crvena suha trava. Nadam se da neće više rasti, pa da neće biti ni potrebe da pali. Ovdje imamo isto jednu krušku sa odmetnutim plodovima, pa ćemo vidjeti što će na kraju biti od svega. Tu. Na ovoj također vidimo ovo sve što je crveno, i od pavuka i od lisnih ušiju.
Imamo malo cvijeta još i pomalo odmetnuti ove mrave. Vidimo, znači oni gdje god lisne uši pojave se prateća pojava svi mravi. I vidimo na kruški da nije jaka zelena boja lista, nego je malo žučkasta, znači fali joj i kalije i kalcije, ali valjda će početi djelovati ovaj kreć koji smo dole posipali. Ova je isto dosta listova pojedeni od lisnih ušija. Ćemo vidjeti hoće li ova sredstva konačno početi djelovati. Ova je fina, isto ima odmetnutog ploda, završena je cvatanje. I sad smo se ponovo vratili u ovaj red jabuke. I vidimo gore isto završeni cvjetova i imamo ovdje još fazu završnog cvatanja. I tako. Evo, vratili smo se jedan krug i sad ćemo dati se u prskanje.